Thing Sul Thia Higher Secondary School 10 ke in Aizoron pana Longmar Sanol nei ani Thing Sul Thia Higher Secondary School Student Union thule langin zirla te chuan ni somni thlakwa sang ni le somni pathum jingda rukhan an khuwa ron chu asana an school etha gran in neita dan phut wangin Thing Sul Thia atangin Aizol ron pan ani Thing Sul Thia atang hian zirla engmazat ke in ron kalin Aizol ron pana Thing Sul tlang nom le seling atangin zirlai tam zokin anon zoma ruam manna an siam dan chuanin vo in tlai da thum vel khan Aizol lo lu hi anin ringa tundin hmuna hianin Thing Sul Thia Higher Secondary School a hianin zirlai hi mi za somnga paruk le athok tu mi som pathum anom mek ani zirlai te hian an thil phut hi ti hlo tlinge tura Aizol aron kala Chief Minister le Education Minister hna etha granin nei ten na le kha thelu an tum ani zirlai te thil tum hi an nu le pa te poin an thlop hle a zirlai te malak na thlom na atan hianin jingdar ku atang khanin chundar khathleng khan Thing Sul Thia zirna in le office omre re kha khar ani don ani khar ani ta ani tarlan tawngin Mizoram Government Lumsum Higher Secondary School MIGLAHSSA te chuan kumsang le som pariat MLA in Thandon Khan tuna Chief Minister le Minister Then Khat chuan etha ka da an tiam ti an ta langa anin tiam na ti hlo tling tura thunei tu te phu na tan hun engama chen school an khar ani Chief Minister ngan na wangin school hi an hong le towa sarkar malak na an ngai chang mek zel ani MIGLAHSSA hi khopakwa Higher Secondary School in Terkhom anni hemiden chan hianin phul len khuwa athok gran in eita an kho Higher Secondary School lan kai phu na tan hian ni somni thlakwa sang le somni pathum hian kongzo an nei ngal boka phul len tanga thudon danin phul len Higher Secondary School hi kum somni chung khotlang in an kol to a anin tiam angeya athok gran in eita da tura sarkar phu na tan kong hi anzo ani kong zona hianin no panga tanga kumsom kwa tling to thlengin antela until put hi cabinet meeting in ti hlo thling ai se an du hle a kong zo hi etha granine joint action committee huai hot ani autorexo khaltu le nei tu ten zirlai te an thlop Thing Sul Thia autorexo le taxi owner association chuan hriat tir na ti chuakin an kho Higher Secondary School zirlai ten an skula athok granin eita da phut hemi chungcha ke Aizola an kalchu Chief Minister hna le kha pe kan tum chu an thlop thu an ta lang ani Thing Sul Thia autorexo an taxi owner association chuan Thing Sul Thia Higher Secondary School zilano pangten etha granin eita lan an du zelan tirna na long march an nei hi kan thlop tlat kan thlop ani ti hriat nan ti lan nan hian jingdar kwa tanga chundar khathleng stana hian kan ding don lo ti khotlang mi puite kan hriat tirani e ti khan an ma ni hi hemi zirlai no pangte an thlop je hi anom tilanga longmar cha kal school no pangte hian hona tur an nei lo chuan autorexo le taxi owner association te hian ruai an tum thu an ta lang tel bok ani zirlai cha chuang ina longmar chanon nei na hemi Thing Sul Thia tanga Aizoron pan te hianin thudon danin zirlai za samthum chuang ten zema bok tong trai mual kha voin tla lam khana ron thlenga an hruai tu ten Chief Minister le Education Minister munge an tum thu kha an ta langa Thing Sul Thia Higher Secondary School ina etha granin nei ada phu na kong zo chuanin darli le misom ni vel khan hemino pang kong zo te hianin zema bok tong trai na mun an thlenga long march na ya kalza thi zirla hi za som le pakhat an nia mi pai som nga meiche hi somruk pakhat teacher hi som pahni toy om tu mi som pakhat an nia TSU pahni ni in anwa in mi zale samthum paruk an ni ta ni zema bok anon thlen meu hi chuanin zirlai te hi za som nga an chuang to ani zirlai nol pui hi tongtai na hmu tang hian Thing Sul Thia lama an lel le anga an hruai tu te ro in Chief Minister le School Education Minister mu ngei an tum don ni a thu don ani Thing Sul Thia zirlai ten ti hian the patop cho in an du na te ron lan tir turin CM le
education minister mu tumin maron lain longmar chanron nei ni a an thil phut te an ti hlotlin sange hi kan du sakin kan du puibok ani heti mek lai hianin serchip lama zirlai ten zirti tu pek phutin kong an lo zo vele thunga kan thu huang hi an ta lang le ta ila zirlai ten zirti tu pali pek phutin tun kar chung class kal lo an tum thu khan ta lang ani government higher secondary school serchipa zirlai de chuan an skula zirti tu da an phun na tan vo in ni somni september sang hila somni pathum hian serchipa kongzo an nei ani tun naya hianin government higher secondary school serchipa chemistry zirti tu chu ai o tu da lovin sarkarin son atum ni a hriat ani a hemi malam hianin he skula zirti tu mi pathum lai chu an ai o tur om lovin pensona an chuaba ka son an lo ni to a hetiang zel ni chuan zirti tu in dailon awangin zirlai ten an tur zel sia kongzo a sarkar nor tumin voin hian an skula tanga serchi bazar thlengin zirlai no pangte hian kong hi an zo ta ani ole ka ti zam khatun tumata na news kan han mu thele kan hriat thei chin chu ni a ka channel hi min lo subscribe sak lo ni chuan khongaya min lo subscribe sak turin in khongai na kan ngen ngal